agikironda Farouk kozi ndishuwa nti musogga munaimwe asobola okutugulira asobola okutyama nimwe yawulirisa ensonga daimwe imwe bene mumuwe mwenda kubaki era muliki yache musuubira emberi ndidi nti kubanga oyo ni president nibwagema akasimu namukubira akawulirisa yakate haji ogamba ki ndidi nti eyebe start njakigezaako eyebe start eyimukuloka aye nkukobere nti obuzibu bwaife abasoga tirwogera nsantu mwenda kujje mugira abantu 200 nga ebyo mukogati bigemagana era olastuka akuba ati nze nga atwala bano lakati iwo twala li oba twala liige obomba mutandise okulaga yebeni mugezi okulaga bali kukabona bano ekiri bano bayina biri baddeyo busoka lakati abo mubampereko transport nja kulaba ensonga zaabo olonga muwire bakupye mupiira that is our nature songa singa tubo organized I am telling you abantu abali organized bafunye mu president Yoweri Kaguta Museveni nze just ndi kuduba oidinga mwiganga n'omwali akalulu nti MP bali kumudiyobole ekyo gwakibona nakibona nga president abavubuka abasinga bali ku Museveni wakibona nakibona era ndina abantu abanko banga ati tuleke tulonde mudiyobole gaifa tulonda mudiyobole ayi mwana jakwa wera Museveni era ekyo bakigeza kanga kyovuga ati mwali no muvuyo ogwasuubirwa ati kujja kuba bijaba mu nti abantu balonda mudiyobole abantu tagete ebyali ya mudiyobole na Kaluya true tagete yali neyo nti bobo kasaba bagera mudiyobole gabe ne Kaluya ebindi tibenda akola ki tibenda kubitegeera era ifo lwatu wera mudiyobole ne Kaluya abantu bajanga bavubuka zina bona bavubuka ne buzavubuka mana bali kulonda Museveni ne tubali kubali Museveni tibamwenda ovubuka batikinga nali omuntu mulala mukulembeze yalamuza bwa meya yankoba ati nkobereko odinze ina advantage ndala ndina omuntu awe yaninze nga wa pate yindi yakuwaire bikufa mu pate ate ambiri genuine yankoba ati mbai bawe bankobanga ati Museveni yayiba akalulu ayine kyembwene lero ati ifo waife buligo omusada akalulu muna bamuga ati ifo waife buligo newo kituferi abali kujja okuniga abanige but reality is nsinali nalambala kumufiru dinga antambula mu bali kulonda polling station ezedisinga ayenga bavuka kabina bali mu kwenigira okusabira abantu abakaire kusomba abakaire balonde Museveni yes balonda nga badada bebe ku mapichi bako bali muna ngukubye kulonda ni mudiyobole Museveni olankati njewe kulonda ni mudiyobole Museveni abayaye ki Museveni yabaloza abayaye naye gadanga kyagulanya ikufuna obululu 85 Museveni nga ino obululu nkaaga wasa wati nebuunya kiri aba obululu buno buviirega ate tibuibe buli kubaloti awo obwakyagulanya kumukuma yes ati nawamwe amaani n'amananga Museveni kabadi kikeya kola omwaka guno kuba season eno byali reality kankobe nabibona kungamba abayayi bali kulonda Museveni fera ano bana Museveni Museveni mukulembeza awuliriza ate ayenda okuzuula Museveni 1 ebyamu amaani this time okweyongera okuba ne tutumu tuyikirize tulobe Mugabe PDM atambwire tuyikirize tuende tudeme PDM programu eyo muzeeyi yajja eri mu bizibu byayo ebitonto ne byetaaga okutereeza aye yagirowooza ku ino as a magic bullet okutoola omuntu okuva mu bwavu asenvula abe ku kyajjaako at least buli omu waali alina omuluka gwavaamu kubanga ebyalo ne bikola omuluka nti baidako ati bantu tukulonda abantu 10 tukulonda abantu 5 omuntu ono maamo natasobola kuba naamuwa miliyoni afuna akamiliyoni ke aba yalina okuba yeerunza awo akati butimbaire nga mulundira munumba kanfuna ekiyumba ekinene tojja kumutoola ku Museveni kituufu omuvubuka ono gwako enti oli kujja akola kinti ndi kujja kulunda mbuzi n'abaako n'embuzi daba naddo tojja kumutoola kuki point number 1 kumuseeyi point number 2 kankwere ku munsi edisinga edirina emirembe wano letwiri Uganda erimu nchidi etuze nakuba nze ntambula bwire onkola bwire nani akugema ko bwire bakaya Mugabe muleka agende eri yensinga esaawa dijowero omukaaga nga niwe mwene okoti bwenvo wano mba muloge n'abaana abasinga bungi ife betuwangaliramu balina ensonga de lwaki ero twendo bagere Museveni akalulu Museveni
Abaana abajaje. Kankobere bloggers bali bapasa okumitinga President Museveni. Baloza ndoza takujja kuyikiriza. Yene ati amao. Yakati munkobere bizibu bye. Ate nabasoga asobola okuyikiriza otumitinga. Era sasoboka. Ngati bakasa. Nkuwaire kintu kirala. Obuzibu basoga obwidi. Mbwidi.